Right, mina nguCharumbira Nometa from Pumla South lapha koBulawayo. Right. Process yokuvota Charumbira uyibone ihamba njani? I-process yokuvota abantu kade bevota kuhle kodwa ama-line ama-queues akhona ngani maningi ngoba izinto ezenzakala lapha ama-process akhona yokuvotesa ngani abantu abakajwayele ukuthi bavota njani. Yikho sokusiba lama process amaningi ngoba vele abantu sasicabangela ukuthi maybe saba lama computers search amabizo kodwa vele asathola ngakona kuyikho sithole kulama abantu beyenza manual nje. So like la khuluma nabantu bezeki licela ukuthi beyazama ukuthi iline ihambe fast. Abantu bezeki sike sababonisa nje but bathi into yakhona yenzakala vele awuthangwa hayi vele le ito izoselectwa labantu abakhulu bakhona so thina vele sibonga sicine sesingenile nje ukuvota kodwa vele amaline akhona njengamanje akahambi kuhle. Uthethe isikhathi esinganani seline? Thina vele manje sesile 2 hours isikhathi simile lapha but thina sesivotile abanye kodwa abanye basasequeuing. Sithole. Yes. I-process yokuvota ngibone ikahle kakhulu and ngifikile nje ngama elineni ngamelela nje lami ithuba ukuthi lifike ngibe sengena ngiphakathi. Isikhathi esinganani seline? Kuthatha ngesikhathi eside kakhulu dobe ngiselineni but ibihamba ibichovilane yakhona ibihamba yes because ngifike ngabo something like 8-9 bese ngiqedile. Yes. Kulabanye obaziyo mhlamba baphendukisiweyo behlule ukuvota. Hayi angizwa ngabo angizwa ngabe futhi lokuthaba nkosami ukuthi it's my first time ukuvota. Yes it is. So khangeleleni njenge first time voter? All right, enjoy first time voter into engikhangeleleyo azingikhangelele utshintsho olukhulu kakhulu sisters. I think mina ukuzalwa kwami vele senze ngikhulile bekulokho kubusy ngilokuzeni A1 egovernment A1 but into esengifisa manje ukuthi lathi nje ama youth sibe kwazi ukuthi siyathola imisebenzi yabona sithole lezi zinto nje singazenza ama skills esingawayenza. Iyo ke into engikhangeleleyo. Ngasitshela ibizo lesibongo lokuthi ufike esikhathi bani lapha eDumezweni polling station? Amanda Dube fengama 8. Osokwenze lihlale isikhathi eside kangaka kuyini? Asikwazi phakathi ukuthi kuyenzakalani ulantu abalutshwane owathi but ama queues they are not moving. Selike lakhulumisana labo na abantu bezeki kumbe laze abantu nabakhona ukuthi asiboni bande asikwazi ukuthi vele sikhuluma labo ba yenze ukuthi si-inquiry. Kodwa liza njani ngeprocess yokulinda khona la? Kuyapho sesididiwe futhi ngoba ilanga liyachisa akula shade simile.